Kipulit kanot Garo Hills District kiladan kuna ye kidukan ki bade pathar ye ki secret ki biri khoini bat kiwe ki jingbam balakle duma habarok kawai ke district hakini ki arsnem arjar arfulai hadu arjar arfusan kiladan kuna hadu shi point sanpho arlak tingka bat kila ai chalan shiajar sanspa sausan teli shi kidukan ki badan haki police station beper hakini ke district kipulit hakini ke district kila pentrekam da ka beperking ya ka ain Cigarette and Other Tobacco Product Act arhajar lai ya kidukan ki bade pathar ya kini ki jat jingdi bat kila kunaru ikibreo ki badi duma biri hajan ying school hayau hahat bat ha kidukan bay lumpat ba kini kilong ki chalan bala ai bat ki kuna bala yolum na wagasi OGC arspa san khandai chalan bat lai phojar san tingka ka kuna na mendi pathar Women's Police Station arspa lifeway chalan khatnya wajar arspa tingka ke kuna na mendi pathar police station arspa khat pratli chalan lifeway hajar nriuspa ke kuna bat narari OGC la ai shispa kandai pratli chalan bat lalum khat kandai hajar nyospa sanpau ke kuna ke Dr. Napnita Dimauri, State Nodal Officer for NTCP, kalayro ikajing minot jing kipulit kanot Garo Hills District. Kipat baru kalayro ikani kajing let jing kipulit kani ke district. Kipulit kilarai bandang tereshitam hakini kisingi banwan, bantek lakam yakani kajing lin basniam.